Akari amuna chiari barabediritini ne bakyambiria kidomo kya bakyambare kidomo kya Robinson Mutedia kuma primary ya slums machaka kibiriti bakurombo tedio mwanomba kwedra gitafu mwan bakiwa ni wakyuti tore ne yonde ni dugono tarone de direto kumara mitone ki ruanari na Jim Kimathi nya kwedra kiromba kuringwa njeki kuma kirendiwe yakenda jote kinende kidomo itegedra etonya mundu mwaniketo andeto Kelvin Kimathi na ututariria. Ni udhibu wa Kiobo Robinson Mutedia kuma machaka kibiritia buru nyuma ya kuona kiotokea wakiotoka ndaitari wameitwa nyuma ya kithomo tweka na boi boreari mwekiri baraba tintore na dhaibange bashokete sukuru buruni ontuwa tori baraba tuire kuwati la mwano yunkea washa kainya kangea kuwati la kithomo kia wekinya nyuma ya kuluka borea burubu abatiri takierione KCP mwaka mudhiru. Naitwa Robinson Mutedia, nilikuwa nasomea shule ya Orinia Primary School. Nilipata max 333. Nataka kusomea St. John. Nikiona mwenye atanisaidia. Gavana wetu, MPs, Kadhuri Murongi, Senator. Nikiona saidizi mimi nitasoma. Na St. John machaka yote. Kiriro kia kio kina Robinson Mutedia kumanterushi ya machaka neokyo kinyao ina Jim Kimathi kuma mitone kirwe na ari kinyawe ya kirombo tedio bwa kithomo. Jim Kimathi kwa somea mitone primary kapata max 312 nataka kusomeshwa hata kesho ndio tulikuwa tunafungua lakini mama kakosa pesa kwa hivyo sikuenda. Hivyo naomba kusomeshwa. Na neo mtunyonte kithomo buruwiri girobune na burea sheri baina bukire kithomo maturene mwankatha iro mbarione atongori ukumila atiati ili utethia na baburuba kinyaniria kiotokyo na batu ikabeto burukiri ukiria mugongo. Urankomba kuromba kiri honorable ponde barabathuri na kura kuma kiri MCA wetu Mwiriki menya wina kana machaka kagwete maxi nyinge na gakina kiroto komba gukinyandithia na ri ndikiri ndi ukwira na jumbe ponde kuma Senator Kadhuri na ngaba na kawira na ri ori babwe bwinde na rapore na ba ponde na bakairemia ndikubwira ona sauti enene muno ndabwira igitene ri twina thina njoni bo tutethie gitumi kenda mwana kiroto kia kwa daktari Obiongo kenda kiumba kuhuzura tukuromba atiri mama county uri ari ori igwa kiao kia mwana uju tukuromba atiri MP we na ari ori igwa kiao kia mwana uju na kinyate uju akikinya barabange bena mathina tutiuri rwibo barikane utegere nture machaka inture nene inana baba inge ikendo komba kubarikana werikana mwana uju no ntuba kinya gochuitaniria na kukwata maxi wagwete na tia siasa kibakuri otethia ibarabange kinya baina kainya maturene na ntuba wendi bobo yao ukumela atethia kinya boburumo kaini ontu ya shari maturene ibare mimirio ye yana bao buru kya kugana nde mtowendi bobo yaka ibantethia na bakaba bathome na nditango cha kode na ntonguo nditango gecha miunda na kinya cha mezengo ndona imbetaka na mbete ngera ya gotiga raika ngaite tikalema ni nyaza nkareta mutaya ninkora muiko karona ntunde koroka nyomba ndatirima baruge mwana ozo renja thaizi ngaigwa botho kuna ngaigwa nkora kwete konganero ngaigwa tu nyako tinda kurura na njira burunge twagaira mwana okwo otethio kwa una ndiromba atiri kuri antu babe ingi kinya beno otethio para bomba otethia mwana oju tika kinya ma MP tika kinya mama wetu county kinyate bagwaki baba ingi baraba thikirite TV eje ya weru na baraba kona kiriro kia mwana oju leke ni bwigwa kia bwina arabure ikenda bukomba otethia mwana oju Weru TV kumaburi mbita wake Kelvin Kimathi.